Ayi nanga vele mina guys ngiyavuka sekuseni lapha niyazi ukuthi musekuseni ngihlezi ngiviswa iPitbull nomshana mara namuhla iPitbull belahamba phambili mangilibuza lapha ukuthi umshana ukuphi lithi hayi umshana uhlezi ngale kamereni mangithi xala ngiyavela lapha ngiyambona ayi maybe ungigwatelwa hayi namuhla ngaza ngazongivusa sengithi nathi ngimbulise ngibona ukuthi akagwatanga na hayi njengoba ngishayisa ikaya kusho khona ukuthi akagwatanga nale Pitbull ithi kanalo awuzweke phela le Pitbull le guys ine language elikhuluma si understand awo nalo yas understand amasibhizi sikhuluma isindebele la neki mangithi xala lapha egate ngibona idustbin hlezi ngaphandle kusho khona ukuthi masipala this time around uze kusese early phela sometimes unokufika ngabo 8 mara bheka balahle half labantu enhle kuyazini hey niyenzala lapha Steve Joy and sekwe 345 nyana ngithola idustbin ngachithwanga empty doti next time lana ngithatha le dustbin ngoyibeka lapha ema office bese bona lapha kamasipala sebaza hamba boyofuna umuntu ebeka sebenze wa 23 ngezi 5 May ukuthi ubana azocedelela ukubutha le dustbin ngiyadlala guys angikophethe ngale wendlela vele ngidoda iphuma itotally lana edustbin angisho kuye silahle izinto ezimanzi bese lezi zize namathela lapha phansi nanoma ungathi bathe uyaqithaza ngeke ziphuma that's why lana lokushini lamala kunabantu abavula amabhizinisi oklina ama dustbin wabantu phela amanye ama dustbin ayanuka yonke hayi ukuthi ngikhuluma kabo ngiyaphapha mara yazi dustbin esemcashweni ukuthi inuka kanjani yo ibhomu yodwa baba lapha umunye ulahla amapapa umunye ulahla amaphampa nje kuhlangahlangene lezi ntombi sesezimanzi lapha zenze linye iphunga elistrong kakhulu yabona le phunga lelo mongalivula eceleni komntwana omncane angabhubha nokufast lapha bese sengibhizi ngibamba izinkukhu zakamakoko ngebreakfast lapha ekudala ngagcina ukuzibamba ngebreakfast phela ziyashoda nokushoda bese sezingalile nokungala thize macethe ukubamba izinkukhu zakamakoko ngebreakfast lapha ngathi nePitbull nalo ngoba njalo ngilibambe ngebreakfast yakho yabona kulamala ngePitbull idla tepu mfana spoil bread namuhla ngithiza izinathi ngilibambe ngamadonana lokho kwamaslayisana ngazi ukuthi yini vele ngakubona lapha ngadathi ngikudobhe mara kungifanele nenye into bathi lich or yini ngithi ngiyanikeza iPitbull lapha livele linuweka yiwandla ngibheke lithi ayikhona malume kamshani ngihlolela orinjani wangibona apha mina ngidla izinto ezisonke ngifuna umradi angitsheke ukuthi iPitbull iyadlala vele lifast straight idam mina ngeke ngikudle lokudla lokhu mfana kuzongiphathisa inyongo hayi nongaze ngayimosha imali yami ngithi ngijabulisa ilunga lomndeni kaDlona lizovele lingijikele so ehlekuyazini mele ngikususe nalana phasi ngiyakubona kuhle nyana lokudla umshana ngazafaka emlomeni atsheke ukuthi mayinya hey yathi ngi-unbox fast lapha yes le order lami lithatha isikhathi eside kakhulu ukufika yonke kanti take a lot injani madoda amazize kule nto zokudiliva sometimes uhlula ukuthi wena uziyele straight estolo mos makuso phela lezi nto lezi sengina almost 2 weeks ngizilindile lapha ngidecide ukuthi yazi nathi ngithenga izinto zokwasha ikar lapha ngiziwashele mina self mathu le nibukeka ngathi juice emnandi kumele ngiyibekele ekudeni ngoba ngizothola umshana egumjela lapha yes niyabazi mos abantwana nongabatshela ukuthi le nto lena iphuzu yokugcina iphuzile lapha ngoba ubona ngathi into emnandi yes sasakhumbula ngicocela istory sami sokuphuza ikhala manje mina ngithi ngithenge lapho lokusula ikar lapha nako phela bangilethela ithawula angeke bafethu mina le nto lenyulala ngayo ngiyenza idraw soft kamnandi kakhulu ayi lezi ziyangicaka ngikhumbula ngizi-order mina bengi-order amalaphu kuphela le nto lezi maraba or la maraba lawa yayisula ikar ayi ngithi ngiyazibhekabheka lapha ngikhona u-understand ukuthi ngathini ngathi lo madonna ukusula izinyawo uma ungena ema-ofisini ma ekle yawo amaqanda for izinkukhu yes bese ngwakhohliwe ngizonikhombisa ukuthi asebenza njani bafowethu yabona uma ngabe ufuya izinkukhu nawe kumele usalwazi ukuthi lezi nto lezi uyazidinga kuyena but on the next vlog ngizonikhombisa ukuthi asebenza kanjani hayi khona kanti lobusika loku besikibo bunjani yong yes sinethi ungena endlini 2 minutes uthi uphumela ngaphandle izulu seliyana and niyakhumbula mos ukuthi last time benginenkinga yamanzi ukuthi ayama lana ngaphandle ngathi ngizovula le mbobo lapho kuyivula dololo next-ke mina ngikhohliwe angisegaye ukuthi ngikhohliwe ngivele ngaba nale mentality le ukuthi hayi manje sekusebusika manje izulu angeke lize line nokuna kanti dololo next ngezikhohlisa naloko izulu lihagela hayi nokumele ngibuyele ngiyahara le drill enkulu lapha ngoba ngiyabona ukuthi ngizostaka kulobusika lobu izulu liyona waya and into eyenza ukuthi le mbobo leni ivalekile amacembe lawa awala nesihlahleni ehleko maceda ukuthi ngithatha isaga kusasa ngihlahele isihlahla siwele phansi wami and ngiyosala ngenza ngasimali phela ingoma iyawela abantu bafuna inkuni bazabe babasa inyama left and right and center madoda ningalenzi iphutha lapha emakheni ningimemeli njengengoma ngize ngizokudla inyama umnyanya ngiwuthanda khulu hayi no everand lakasithole liyabereka yonke nazi nezinkukhu zizitshiyelele kamnandi lana ngaphansi dololo next ukunene mara lo mqude lona sowugugile nokhona kumele ngiwuhlabe yes inkukhu esizithatha isikhathi eside khulu ukuthi zibe namaqanda namuhla bengihalela ukudla English breakfast lapha engiyenze ngamaqanda wenkukhu yesintu mara dololo next amaqanda esintu sekumele ngithenge isiphatho omunye yini uyanukelela yo muthi Pitbull limboleka impumulo phela lesiphatho lesingene naso ngisifihlile mara kuphelanga 5 minutes ngibone ngayisekavula umnyanga ngeke bekuyosmayilisa mayilisa lapho ucabanga ukuthi ngizomzwela anyamsaha baba dololo next habe ekamereni la kamama akho mfana mina ngidle ngiyabazi mos abantwana abancane mase bazicelisa ukudla lapha kubuza yini le ashabona kahle ukuthi ubhizi udla isiphahla usazi isiphahla wena iye nangomunye ozongibhora lana uyabona ukuthi izulu liyana mara ubhizi thwayithwayi lapha ezulwini jikijiki uphethe umkhuhlane inkinga seyibhekene nayo ayikho mari life insurance ngezinkukhu ngizibhalisele le nkukhu leni ukuthi vele angaphathwa umkhuhlane uyibulale lana ngazi ukuthi mina ngiyophunyelwa izimali